Nazivaju je i Mala Kalifornija. Beogradska opština Grocka udaljena je od centra glavnog grada svega 25 km. Predstavlja opštinu sa najstarijim spomenicima kulture i ansamblom veoma značajnih kulturnih dobara i lokaliteta, a među njima svakako je manastir Rajnovac. Nedaleko od gradske vreve, u ataru sela Begaljica opštine Grocka, ušuškan je manastir Rajnovac sa crkvom Rođenja Presvete Bogorodice. Iako zvanična istorija ne posjeduje podatak čija je zadužbina, prvi pisani trag o manastiru Sveti Rajko datira još iz 16. veka. Davne 1528. godine ova svetinja se prvi put pominje u jednom turskom popisu. A nekada davno, kako kaže legenda, u Begaljici služio je momak po imenu Raja. Njega su opljačkali i ubili gazdini sinovi, a da bi okajao grehe svoje dece, gazda je odlučio da podigne malu drvenu crkvu. Govorilo se u narodu da je crkvu podigao Rajnovac, te otuda danas naziv Rajnovac. Na mestu gdje je Raja ubijen nalazi se izvor koji postoji i danas, a veruje se da ovaj izvor ima isceliteljske moći. Glavna manastirska crkva građena je od lomljenog i tesanog kamena, koji je odlično ukombinovan sa peščarom. Prvobitni ikonostas kao i freske nisu sačuvane. Ikone koje se danas mogu vidjeti u ikonostasu prenete su 1952. godine iz kapele Beogradske vojne bolnice. Manastir je nadaleko poznat, ne samo po lekovitom izvoru, nego i po ikoni Presvete Bogorodice Rajnovačke, koja po verovanju pomaže ljudima da dobiju potomstvo. Ovaj manastir je i danas aktivan, a u njemu žive monahinje. Pod zaštitom je Zavoda za zaštitu spomenika kulture, a predstavlja i spomenik kulture od velikog značaja. Ako te put dovede u ovaj kraj, obavezno posjeti manastir Rajnovac. I da, ne zaboravi da se prijaviš na naš kanal, klikni subscribe i prati nas.